Borong ni baka asum kos lang itu baka asum itu aja. Jengder no jogungi bekai jawiya haibeya. Jengder tani musang kai giro jamai phana jeng. Besarok bohirok hai phol kisam masako paisa lailang thane. Jeng borini enggo TWF kisa Mark Hasin Jamatiani biasa deh Maya no oh takkan sugia sugia hai mana ya Romi kisah Maya bukan sama klaim Maya nih bagus sih ya Maya masih Maya terang bayi becun Maya nih deh besar orang badan kalau makan nih Noro mat hangnai, noro hanggi senang menangka asukan tuh tahu kanan nagai. Besar orang bang marak nih. Oh, alu pamlo sahai kalau jangan tak kesini apa. December 2021 Borong Genang Langma Ari Langkha Mark Hasin Jamatiani ni nukhungo sengtabuk phailaija o jagao phai seng dal-bidal সংগঠনनि organizationनि bororogbai malaikha borongni hakamung borongni wansukmung borongni demand aboni tui kok sanani bagui जों borongno koyo tei madam no koinai borom genang langma ari langjak Mark Hasin Jamatiani thimano rikri norok tamo sanani musung sungno suprubui sai khanari makai belekena khamnai जों अरो फायन सिसकां जायखौ रक्सा किरण कुमार बनार बसं हाबलायखा बिग्राव बैसं मालायलिया बपियास थांजा एफआईआर खायनानै होनाय ओंखाय जों बबाय मालायलिया नगर रबाय मालाय बखा बेलायखौनो मर्मान्टिक बेलायखौनो खाखाम सिंसा अबाय सालरंनाव नुगान होनाय जों खाखामाया हायफानो बेलायखौनो बखा कस्टंगो जों बदरफोर दाल बिदाल सालायो थिगनो किन्तु जोंनि रांसार जोंनि साजला एबा दाखुनो जों लायटक तोतै मानिया जतन बुखौतै गोबां मानो खोना दै अरो ओंखायनो आंनि नखरावसो मामानि बसाला सिख्लायो जेब्ला बथैयो आं आफ्रो दिल्लीनि फिरावै दङ ट्रेनाव आफ्रा आं सिया जे आंनि न' बरक जे हायखे थैयो होननाय आं सिया आं फायै उल खोनाखा जे आंनि मामानि बोसासेयाव माहायखे बोथार जागोन आरो नियो किरण कुमार बहायनो जायदिनो आंनि बुमानि बोखागनै अरनो जों वान सुजाक थैताव मानिखे बाहायसि दाबो बदरफोरखे थै माने हालक तो जों खोनाखा बनि नगरनि बिसिं टिख्लायै आं अरो सानानि मुसलमानिखे अबनो ककतालिया बस बानी कपालो तमंग नाइसि सालाय मालिया हायसि जोंनि त्रिपुरा हास्टेव मैदों आबनो तयै आंनि न बर रक्त कमाबायखा आंनि जायदि गुसि रक्त कमाबायखा थिगनो किन्तु प्रतिटा अंश नायनायखा हाकेनो 19 दफानि बिसिङाव बिसेसकै कक बरक सानाय रंनि बिसिङाव जों नुजा गैदों बेलायखेनो मियाफ्राबो खरसा जोंनि TWF नि खरसा बोरै तांग्रा खरसा रेखा दे बर्मा बहायनो हाय स्कुटी बाइके टाउननि कायसा कमिटिनि बर बबो स्कुटी बाइके थुथाय जागै बेलाय कन्डिशन हाया खलायै मोखांराव फाटेबाय दा बहायनो बेलायखेनो सिरियास नो हायखलाय सालबाद गरैखे तमने आकलनो तैसां दिनैखे सानानै मुसुंसिउ जों आइगेबो खोनावो मोनसासो इन्सिडेन्ट हाके राजनैतिक बा बेजेटा नाहारमानि राजनैतिक बा बेजारा गभर्नमेन्ट तमायरो कांग्रेस फा नंथों CPM फा नंथों जे गभर्नमेन्ट फा नंथों BJP फा नंथों जों नोपानि खाव बाहाय तीव्र निन्दा करेछि एबा थैमानि बिनिमये खक्सा खंनै रनाय एबा बरंना र माखेबा माखा काहाके दाबि खालामनानै खेबा साख्रि माखा काहाके दाबि खालामयाङाके साख्रिबो माया ओमहाय गोबां मान जोंनि बर'राव लामा थुथाय बोथार जागो
रेप खालायजागौ गें रेप खालायजागौ पद्रे पट्रि खालायसिनि दफानो जे आसका साप्रेसन डिप्रेसन जों जे जागावो आं मैथ' खालायके सानानै मोसौ बिसेसके चिनि दफारंनि थाने आं कक जानानैसो मोसौ सिबुतिनि बखा हिलिगौ कक करिखा चिनि बुखुगौ कक सानानै करिखा कायसा कायसा इन्सिडेन्ट कायसा कायसा घटना न जों खोनायनाय खाय बेलायखेनो कक सानानै साथौलिया बेलायखेनो बुखुगनि भाषा करि हायङै थांगा दिनै तब आनि फायं अमायखे बुथार जाखा खोना जाने साबो जाने इंलांनो तेनि दिनो जाने साबो जाने इंलांनो अबायखे जे दिन बात करिखे जों खोनालाय दंसे अमाय घटना किन्तु अबनिनो जों आं बिसेस खालायो आं अबनो सानानै मोसौबो दा गें रेप हयते आरम्भ खालायो गारि थुथाय बुथार जाग माने हयते आरम्भ खालायो दानि बाङै गुबुन दावफाखेंनिया दानि बाङै अब प्रश्न कतरमा दङै थाङो ताङै कुंबारा रखाखे चिनि तिब्रासा रखे अबायखे खालायजांनाय नेना आर फाइलिं कमिशन चाइल्ड राइट्स चाइल्ड कमिशन फैमिली काउंसिलिंग सेंटर of हनो आर फाइल गोबां आं चेक खालायनाय जेब्रा फाइल नायनायो बेलायखेनो क्रिटिकल केस मांनो बेलायखे वानमा सिंसा केस रिसेंटली जों खोनाखारो यालमानि अब बानिनो जायतिनि खालायो खरस जमाते बोरै बसाय बेके माबो कायसा मेलानि फिराव मानि आरो बसायनो तबै बनो गें रेप खालायजाग मानि जों पय पत्रिका सिमिसि परिलाय दंसु असो जना बुथार जाखा असो जना रेप खालायजाखा गें रेप खालायजाखा अबायखे बुथार जाखा किन्तु जों नायनाय खाखेनो आबनि बिचार ताबो पर्यन्त जों नाया आबनि बागै आं खामो थैयो दिनै आं बुफायं जे थैमानि जों मोखै कसकलायो बोखारवायलायो सालायो फियाबा चिनि हावो एमन के चिनि प्रशासन बेलायखेनो वानामा सिंसा जों जस्टिस माया आबनि बागै दिनै आं खरकसा अनगनि थैङै तिब्रा सानि सिमिया अमरंखा आनि मामानि बसा जेबरो मार्क हासिन बुथार जानाय बा आनि मामानि बसा आं बेलायखेनो बुखा कस्टङो अबनो सानानै मोसौ जे बनि प्रपार जस्टिस ओंथों कैपिटल पानिशमेंट ओंनानै ओंथों नांखाङाखेनो जत कोर्ट नि पेनाल्टी दंमानि जे अमाय क्रिमिनल रुनो बाहायके साजा रोजाक अब जेनो प्रयोग खालायजांनानै ओंथों प्रपार जस्टिफिकेशन खालायो इन्वेस्टिगेशन खालायो आं कायसा मेंशन खायनानै मोसौबो 7 तारिखो थांनाय आं गांधीनगर आरो कायसा लेबरेटरी आं थांखा थांनाय माने कमिशन नङैनो जों थांनाय माने फरेंसिक लेबरेटरी हजाबो आरो नियो जत मार्डर खालायजाग माने गुली ककजाग माने गुली हयते आरम्भ खालाय थै हयते आरम्भ खालायो बो जेंडर बोबो माने एनिमल दे ना बरक दे एबा खेबाना अ गुली पार्टिकुलर आ बरंनि गुलिते आ सिलायते दे आ गुलिबा थांखा ना ते खरकसा दे आरो प्री प्लान खालायले दे ते खरकसा दे आरो शूट खालायखा आबो हायने पूरा जस्टिफिकेशन मानकेनो गांधी ग्राम फरेंसिक कायसा लेबरेटरी दं आ लेबरेटरी ओ थाङै आबो परीक्षाङो आबनि बाङै आं आरो नायफायखा बरनि गुलि सगैयाखौ सफायनाय हिसाबै ओंखे आं तेवैसा थांफिनाय आबो प्रपार जस्टिफिकेशन होननानै ओंथों इन्वेस्टिगेशन कहाँ खेंनानै ओंथों तमाने के आरनियो डायरेक्टर दंनाय जों बाय कहाँ के आं बर बाय कहाँ के कक साबोखा जे बो अरो हानिया बखेन ओरिसानि बोनो फाइनल कक अबने परीक्षा रंनि नायो आबनि बागै जों किसा मानायसिनाय सिस्टेम न किसा मानायसिनाय हायफानो जों त्रिपुरा गभर्नमेंट अबनो कोइनानि मोसौ त्रिपुरा गभर्नमेंट सुदुया भारत सरकार नबो तमाने के चिनि अरनियो त्रिपुरा हाव बारंबार खाखिलाय कायसा दफानो तयै अबायखे जे मुसुक सै रहायखलाय ककथार जागो बोथार जागो तकथार जागो गेंग्रेब खालाय जागो बिचार सारं तमाने जोंबो इंडियाव तंनाय बरङै इंडियान ओङै चिनि अंग्लंनि जत कायसा स्टेप जत आइन तंमाने चिनि आरो प्रयोग खालाय जांनानै ओंथों अब जों आर्ट्स खायो जों इंडिया गभर्नमेंट थानि त्रिपुरा गभर्नमेंट थानि कारण बिश्वजित देबबर्मानो जों नुखा बनिफ्राबो जों नुखा प्रियांका रियां बतिरंनो नुखा जतनो माने साल कथां
tokthar jago bothar jago haipano joto report rofano aboni kono chini justification kore inke tini media takurong ni bisinte je obono sanani musugo chini injustice ungtangmani abono se proper khlaiye jeng pela se gang Tripura government ni thani jeng bono se demand ma khlaigra sinai akase obotirong ni justification bang sinai ble nung kai patong de goiro patong de jesa panong tong de uboi few angko penny bai rangkhok sa khong ni bai ke tham uboi santona ro jago te 10 বছর pore te 20 বছর pore sabo khusna ni bai bono abani bagai oba hai kamang si incident ngai tong file kotoma ani te ro tibo thango hai pan kono justification kare first and foremost ang baitha te family ni ngai ang obono na sana ni mosugo chini kosuk ongso tong nai ro doctor engineer high level post tong nai ro chini Tripura sani joto lekha korong ba intellectual tong nai ro please ang niron thani ya korjur khayo please niro o jinis tano ti niro kisa chai tong ti chini dana wo niro tong bai jadi bahai ke chung obani yok sinai bahai ke o chikisa section tin ba bagai ek ba phanung liya o do pharo ni security le bahai nai 1947 no thangai jepro chini India government by jepro chini Kanchan Prabha Devi being Rani bo era gera beriya Rani ngi jepro India government by March khlaipro chini about the princely state chi 184 jana more than 5000 years or no raja ni ma sasam tong mani tini a raja ni bongshoro tini mo daily gang rape khlai jaw lama bang ma chibu thar jago o bhang mane abo ang pura India government no blame khlai Tripura government ni abo repeated na bahing tongmani no boro ke khana to ti khlaya deng tokha na sisa to je thui tongkha abo le jong le sigralia hai bane intellectual jara chin dofani Tripura sa dofani tama Tripura ni baire tongnai niro kisa obonom justification bangai joto no kaisa modality kaisa committee khawi phano obonom kora demand khlai Tripura government no pressurize khai yang ke obo hai nai tibro ninda koresi Tripura ninda korechi aso jara no thangnai ar man kha ke niro no kisa masa khoksa khongni ro wei santona puruskar jangnai aboni bagai ang chini dofane joto intellectual tongnai ro no sang koina ni musu siu tini ani nok ne boro ro je omai ke buthar ja bai kha next time ote khoro san no boro ro omai ke tang sitheng oboni bagai niro thani chini prarthana chini dofaro obon kaisa chini osrong ke AK47 ni 7 na te powerful na ni ke jeng tabok thansa mangnai thansa se chini weapon thansa se chini osro chini dofa yok na ni bangai ngke thansang yang ngke jeng tei bo kamalai sinai aboni bagai jeng obono tini sana ni musu bobagrani bisingte kusung 184 jona 86 jona number ne raja tabok jona kobogoi tongmani obo party ni bagai ya chini dofa jeng boimani ya pala jeng mani bo boini boibaro hono mukutin raja hono pia basini dofaro tini bobagrani nongmani bisingte khlai jeng tabok thansa joro tenglai makha aboni bagai tini ang joto non koi rajniti ni mokol bai khlai tini neta ani nok ni ghotona ro no rajniti mokol bai please tanuk lai di rajniti ni khela bai klai obono ta thang di niro bukharo wino nini bosan nini na thui hne wa sogoi jotona abo phaike belaikena hane rajniti ni tei nai kha kai belaikena dirty politician ro kabang ma shelter nakha omai gundagiri khlainai ro omai tomungsaya khlainai ro omai ke poder par boro ro no buthari murder khlaiye rape khlaiye gang rape khlaiye buko ko ek mas pore ka to bor yok ma chilo bule bor ko yok isi phaible khula amo guri chamble ngaka abani bangi o haya khlainai ro boro kothur sasti maya kai nangha ka borno hang till dead borno bahina chini no boro buthar jama hai ken borno buthar ja kha kai borno bahina koram mungsa se borno punishment ro kha kai capital punishment ro kha kai apro kaisa udaharon na apro boro kaisa sikhang nai yes orno omai ke khlai hariya nai abani bangi din bar din omai gundagiri bare chongo Tripura sarkar amatir no care khlaya India government chongo care naya borok jeng Kanchan Prabha Devi ni bai kogro lemen tongo India government is joto force buskang ro oi buthari phano Tripura hani busarong ro kha khlaini ro mane abo jeng blame khlayo tini serai ke jeng blame khlayo India government ni abo ni dai India government chin Tripura hano boro careless khlayo ta bo phano fancy kahamungya or how kobondo phane influx ngi tongo illegal immigrants ngi tongo aboni karone no bahing
माइनरिटी रनो साकनायांगै दङ चिनि चलारनो साकनांलिया चिनि दफानि मान सम्मान करिखा अबाहाय तमने बागिना अमाहाय घटना रंगु abang makaka teman ke bahai kaisa foji khlainai silai tui tongnai gobang ma ain no sinai borok se omai khlaijakha ke sadharon borok ain sia sadharon borok para kona kona tongnai ro borni security biang dingi tongkha apni bangai ang ne chini dofano kaisa koimong abono kotor kaisa koimong please niro potrika simi pore oi cha nongoi no simi potrika ya sa goi pore oi 1 টাকা 2 টাকা ni malia chini ma borno potrika pore oi just leave aside please don't do that please don't repeat that it's enough please it's enough apni bang media ni madhyame abonom sanani musugo please we want justice yang sumana nengtheng proper boni investigation ka kheng thang tapan confusion no boro confusion tamani bang bo sotro ni bang bothar jakha tamani bang ibon bothar kha sabo bo bothar kha bahai bo ghotona bang ka tapase confusion sang clear ya amani byapare I mean proper investigation ang abo sang demand khai hambai joto